Omugyera gwa Rwizi gwina oburingwa bwa square kilometers 82 na n'oburugo bw'amaizi agarukukozesebwa abantu abari omu districts nka Mbarara, Rakayi, Lyantonde, Isingiro, Rwengo, Kiruhura, Bushenyi, Buhweju, Shema hamwe na Rubirizi. Aha ntandikiro y'ukwezi kwa gatanu umwaka ogu omugyera ogu gukijura gwaboga gwashandara gwita abantu bari kurenga mushanju ogesireho na n'okucwecerereza eby'obugaiga bw'abantu na n'entinde zatwirwa amaizi. Ekigemeserize na nabe by'obuhangwa abegyekyerire ekizibu eki aha bikorwa bibi by'abantu abongire kutahirira ebisharra eby'obuhangwa ekirugiriremu omushenyi na n'itaka okugumana bihurumuka okuruga omu nshozi bakahenderera omu Rwizi. Okuteeramu amatafari, okwesheramu ente, okuhinga emiti hihi naho n'ebikorwa ebindi ebitwire tubashomesa. Mbwenu twabeshengereza kubateera omuranga please mubyegendesereze ebikorwa ebi tukuze omu kyanda ekyanda kyatandikire orwo Rwizi n'orwa buri omu. Gavumenti y'ekyanga ya katano bazaya ya kashatu bazaya ya kabiri bazaya okubanza abo bonu tumamanya twaturya akabaga bamujangwaye yanjuri ati ninye secretary webyo buhango konka kokoza kubuza mu record tina harahira makuru ngwebyo buhangwa biriyo nibyabita nibisisikara. Abatura ba Mbarara City bonjire kwerarikira ngo haba hatagizire cyakorwa omu bwire buce babasa kubura amaizi. Umbwire obubwire Rwizi rubire rukuru barikatwara abantu bingi abamwe n'entindo zagenda konka hati weeks ibire zigwira aho omumiso konka hati Rwizi rwomere kandi omushana gwagumiza munyinesi kugira ngo amiza turukuza kosa nikaza kugira ki nikaza kutubura. Our leaders don't have a good will to fight encroachers on the environment. You find councillors sitting at the city are the ones constructing hotels on the river banks, are the ones establishing washing bays on the river banks. They have farms on the river banks. Aba beterira omuranga okongera omutemo gwa sente eziri kuhebwa eby'obuhangwa mu Mbarara y'ihanga bagumize ngu sente zibari kutunga ninche munonga tine kizikubayamba. Eki tukutera omuranga barisa nababareba omushana gwa Karama bakendeze omuze gwokosa empira aho kutukosa ebishaka hije enjura neja kureta emitunga nebura buri kimwe kiruho nebishuka mu Rwizi tukubentweta nka ekirisa nkirgo mu itaka ebiturahinge tubiratuya. Omugyera gwa Rwizi nigukomoka mu nshozi za Buhweju kandi gwina obugyera obundi oburukuguha amaizi okuruga muri Ntungamo, Shema na Nkore. Amaizi g'omugyera ogu nagahenderera omu nyanja ya Victoria okurabira omu nyanja za Kacera, Mburo na Kija ne Barora. Amakuru agagasha kwa Abdulkarim Sengendo.